Karamuzi George, fairs come, directors communicate, invade, and the matters and the church person is used for education and construction and on the office, script and declared by the state church as my office duties. I was authority by President, not President.God. George, say me and man, God, and that exercise faction of chairperson went over White Town Council and shall God preserved, protect, and defend the Constitution and the advance of independence and for God. Wabare munonga iwe umurebe wito murungi yo watayari West amakuru agenshonga ntugumiza no kusima abugumiza muno tureba obutosha uri kureba Tayari West ezishaha nyemerire mu district ya Kabare no banyeta amanya Kosbat nyenzire ngu tuganira na bamwe abantu abaryo mu cwekeki uko kucuma kugira ihanga ryitu ruriyonderahiza abebembezi batara bamwe na bamwe namwe nuko kurahira baba MPs okwetukumazire ubwa hati ya turiyara abebembezi bebyanga ahande ngo zitara zumwe na zimwe bishende ko ba district ba mayors na nabandi kungazi niyo bakansarazi bokanda batakatanikire kurahira omuntekateka yawe nko murebe w'amakuru gitagenshonga kandi nko munya Uganda ukabira no yenda ngo abebembezi bitu abe ebyanga na munonga bakansarazi barahire omurumiki yabana rujungu ninga no kikabe kirubeta barahira omundu mizabo eziba kumanya runyankore rukiga ninga rwaba ryo rukonjo ninga rwaba ryo rutoro of course twize tureba bimwe bikutangaza ahari yabo sofa abareno batera ebirahiro byabo ahandengwe za hansi nkaba meyazi omuntu naza kufishwa mebigambo bimurema nico twenda ngo tugambira abantu batari bamwe na bamwe na munonga bwo micokeki batugambire omuntekateka yawe no jango abembezi bitu bakansarazi bashimire kubana barahira omurumiki. Webare munonga amazina nico muhanji Gloria omushubuzi omukatale kitu ka Kabare Central Marketing kushubuza fresh foods na dry stores. Nyo hakibuzo kitu etu watwereza Mr Presenter nyo mukuteka teko kwanje kateka tekirengo abebembeza baba hansi barahiro mu ndimi zabe ziba kumanya yano muganda arahiro mu Ruganda yano mu Kigara hiro mu Rukiga ahabwe shonga TV ne qualification ze ziba ari kubaha kugira ngo besimbe mbwe ntiteka ngo ubona baramanyo rujungu bamwe ni barumanya abandi tibakarumanya kandi nano mu kansa ubakuba bakukicira ni baciko mu ndimi zabo tibakukiko mu rujungu kuyaho ndateka ngo chobire kirungi ko muntu yaza kwesimba ayesimba na waramanya nguhina kajunga karamanyaho konka mukurahira amazima obu batakatireho qualification zo kugira ngo gaija yine senior 4 ninga ija yine senior 6 mazima sofa hati yabarahiro mu ndimi zabo kuba cyabire too much abantu bari kutugwisa kagwe kandi ko ari kugambe bitayicire oshanganyo wakunyebembera ntamuhatitines wabare munonga wabare ogwe bamwita Gloria reka tuganira ndijo omwebembezi nawe David Saideji nawe aije atwereze ntekateka zeye kanango gwe twahirwa na kansara twakwakira turiva Tayari West amazina ndi Tom Kazemera LC5 kansara habwa Northern Division Kabale Municipality nyonda teka ngo wagira ngo waza kwebembera abantu hino bwegeso bwo yine kuboyine obura kubasisa kugamba orujungu abwo waza kujwekera abantu binji kandi abo bantu abo waza kujwekera bamwe ti baramanya urukiga orujungu barenda ngo abariyo wabacengera mwene ukuwo kubo taretegereza urwo rujungu haca buri kujwekera waza kubajwekerota so kansara weno warugire akagira ngo yayesimba ashemire kuba ayino kubasa oko kugamba orujungu akarahira mu rujungu akazamu kansa akagamba rujungu habo kwana reports nyinje ziraba ziri ku rugari ba officers ziraba ziri mu rujungu ogiro reports zikwiza ziryo mu rujungu imwe nkabebembeze for example nkiyo twiro mu kanso yitu ya Kabare district imwe numukika mu rumiki turacika mu rujungu so wijo taramanya rujungu ekimanyisa abantu bawura botabajwekera koko shemire kubora abajwekera because kuza nka haruyengo gwa district
shuwa rosheme kubara basa ku debatinga mu rujungu kugamba mu rujungu ngana batugira ngo bucuye kama 15 bw'abantu mu kucicira n'abantu abashomero kake konka kandi abinji orunyankore rukiga ningo rumi rwabo rwaruko barwetegereza munonga kusingo rujungu rwanyu. Yes, barabasika kuba baretegereza rujungu konka boli kubugana kuri yabona aha district assuming ngo kakao timu chiga mweno raza kugamba rukiga kandi urabolenda mu mweshonge uri kugamba kugira ngo kawa jigireki ajetegereza ubwo no mwami Tom Kazemera ko yagamba na kansara amazireyo abe yamazire ncuro hata bamwongere ncuro ndijo iwe nko munya Uganda ukabe no ndango ba kansarazi abareno barahizubwa ninga cyabwe bazafata ko kurahizubwa barahire mu rumiki twakushemerwa turayiva Tayari West. Wewe mndonga umutebekanisa wa program meji izina ni Masco Agre kandi nanye ndi wakabale nko mushubuzi. Yes. Ekibuzo kiwano obuza kirime igufa. Kongane ndakutandika bati. Orareba ngo twine levels ninga emitendera oku abantu bararonda. Yes. Bakansara ndateka ngo twine na hansi bakansara baliyo kandi tugende turaza higuru kora agenda rotandikira hansi abo bantu bayenda bagamba rukiga ningo runyankore kanka wagenda regira higuru nikirungi kugira ngo bagamba mu orujungu kongane ndagambira bari kundeba kugira ngo obukitari a constitutional right ningo muntu ti ayino bugabe bwo kurondwa naho yobata shomire tora kitahesira munonga habuko noshanga ngo turi kugamba endimi z'abahero ezeitu zirinkahe kuri nogira ngo abantu barabegesa mu local language omuntu akagamba omurulimi rwe akaha expression yeye omurulimi rwe ndatekateka kikabonire nangwa noli kugira ngo aliyo nabonda bahuriraga barugamba konko hurarushobire nyonda tekateka ngo abantu babareke oko baraganire baganire kwe Wabare munonga ubwo no mwami Agre Masco kandi nabona mushubuzo mutaboniti yakabare ezo nizente kateka zabamwe abantu abito abantu ganira nabo iwe nko muntu noza kusigarana icyo cyubuzo gumeno cyebuza omwebembezi wanje ka kansara ashe kubana arahiyo mu rujungu ninga omurumi rwonyini orwakumanya amanya ko subato muri studio yakabare nyine Job Apoli aha kamera katugaruko mu studio tugumiza abana makuru agenshonga.